Reka twongere tubasuhuze cyane twongere kandi tubifurize igitondo cyiza tubona kandi kubifuriza icyumweru kuri mwebwe mwese abakunzi ba Eugene Official aho mutwumva muherereye turabasujiro twongeye kubaha ikaze mwe mudukurikiye muri ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye waba udukurikiye uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda abadukurikiye muri mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo namwe no mudukurikiye muri mu gihugu cy'u Burundi Uganda Tanzania ndetse n'ibindi bihugu byose byano kuri mugabane wa Afrika reka mbifurize kugubwa neza ari nako kandi baha ikaze muri amakuru yacu yo muri iki gitondo ntabwo ndibuze kurenza ingohemwe mudukurikiye muri ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye ku mugabane w'Uburayi abadukurikiye muri ku mugabane wa Amerika ndetse namwe mudukurikiye muri ku mugabane wa Asia ndetse n'ahandi hose mwese reka mbabwire nti ikaze muri aya makuru yacu yo muri iki gitondo akaro ari amakuru agiye kugaruka n'ubundi hano muri aka karere k'ibiyaga bigari ariko by'umwihariko akaza kwibanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Burasirazuba rero aho umutwe wa M23 ukomeje guhangana bikomeye cyane n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse tutibagiwe n'abambari bacu harimo igisirikare cy'u Burundi FDNB gifatikanya rero na FARDC hakaba harimo ingabo z'abacancuro baturutse rero hano muri Colombia ndetse n'abaturutse hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aribo bita ngo ni Blackwater. Hanyuma kandi turaza kugenda tunareba uko ibintu byutse byifashe hano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uko rero ibyo tugiye kugenda tugaruka turaza kugaruka muri Uvira makuru ava ko havutse undi mutwe ndetse uyu mutwe ukimara kuvuka uko wahise ukozanyaho n'undi mutwe uri hano muri Uvira ivumbi riratumuka ndetse abatari bake urumva ko babashe kuba bahaburira ubuzima turaza kugenda tubigarukaho turaza gusimbukira n'ubundi hano muri Kivu y'Amajyaruguru tuze kubabwira ko nanone ku rundi ruhande hano muri Zatongo naho bivuga ko rwose muri Rucuro habaye imirwano ikomeye cyane tukaba rero turibuze kugenda tubigarukaho turaza kugaruka hano bita muri Madagascar ku mugoro washize nibwo nababwiraga ko hari umuperezida watewe kudeta ndetse ahita ahunga gusa ariko babandi bajya bareba bakagarukira mu minota ibiri ntabwo bigeze amenye ibyabaye ahubwo batekerezaga ibindi ariko kudeta muri Madagascar yabaye ndetse rwose uyu muperezida nyuma yuko yirukanwe yahise anahunga rwose bigaragare ko abamurinda bahise bamubwira bati hunga hakiri kare inzira zikiboneka ibintu bitaraba nabi ubu tuvuga rero muri Madagascar naho turaza kuhagaruka ibintu byakomeje kuba kavuyo byakomeze kuje kudogeranya nyuma yuko iki gihugu amaze guhunga turaza kugenda tubigaruka turaza kugaruka hano muri Sud Kivu ibintu bisana byakomeye naho tugiye guhera uwitwa Prime Niyongabo ni navuga ko ni mu by'ukuri n'ubwa mukuru w'igisirikare cy'u Burundi FDNB agiye kwifataniramo n'uwitwa General Sultan Makenga bagiye kwihanganira uyu mugabo ndetse amakuru mfite nuko yamaze kugira ute yamaze komoka yamaze kugera no muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niwe rero uje gukomandinga urugamba rushobora kuba anytime hano muri Kivu y'Amajyepfo aya makuru nibyo tugiye kugera nabyo tubigarukaho tureba ese urugamba ruri gutegurwa emeze bite abaturage bakaba bamaze kubwira mu by'ukuri bakaba batabarije n'ubundi iki gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko M23 irimo iromokana cyangwa se irimo irajyana kuri front line intwaro zikomeye cyane ndetse ziteye ubwoba izo ntwaro turaje tugene nazo tuzigarukaho wowe icyo usabwa n'ukubana natwe ukandebera gusa ko akanze kuri subscribe cyangwa se kuri s'abone kugira ngo inkuru zacu zicyagera uzaje ubona notification ubone amakuru mu imbere hanyuma no kuri mwe mwabikoze murabizi icyo mbasaba nta kindi ni ikintu cyoroshye cyane nuko nkandira kuri like ndetse mukanakanda share cyangwa se mugasangiza abandi tugakomeza kugenda atwagura umuyoboro reka mfata kanya gatoro ku munota umwe wonyine nsobe ku mazi tubanze tunatumikire abadutumye ubundi mbitenza n'amakuru mu buryo burambuye aho tugiye guhera kuri front line hano muri Kivu y'Amajyepfo mbabwire uko ibintu bimeze uko General Sultan Makenga ndetse na General Prime Niyongabo abagabo bagiye kwibonanira cyangwa se bagiye kuba bakozanyaho bumvana imirya hano muri Sud Kivu reka tugaruke mu kanya gato Shuti bakuzi mudukurikirana ku muyoboro wa YouTube by'umwihariko kuri Eugene Official twabazirikanye muri uku kwezi kwa 10 kugira ngo dufashe mwe mwese mutugana twabahaye igabanyirizwa ry'10% ku burwayi runaka ugiye kwivuza cyangwa ikibazo runaka ushaka kwirinda hakiri kare dore ko mwese mwe mutugana mu rwaye abandi mushaka kwirinda kugira ngo mugire ubuzima bwiza by'umwihariko nk'intego yacu no kuvuga ngo rero
iyo promotion mwese yabagezeho ari abari muri Amerika, abari Canada, abari Australia, abari mu bihugu by'Uburayi, ibihugu bya Aziya n'ibindi bihugu biri kure ya Afrika, ndetse n'abandi bari muri Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko Igoma, turi muri Gare Centrale de Goma hafi na Rond-Point Sinierse, ho hakaba ari na massage. Abo mwese rero muri hanze nimero muzajya mutuboneraho na akamenyetso guteranya 250 782 99 05 naho abari mu Rwanda ubwo ni Gisenyi umanukiye muri Avenue kwa Claver ukagera ku muhanda w'amadepo ibumoso bwawe hari etage hari niho dukorera, naho i Kigali ni Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya 12 naho niho dukorera. Hakurya yaho kimanuka ku muhanda hari restaurant bita Vision Restaurant turi hakurya yaho. Naho rero abari mu Rwanda ni 0782 99 05 yes tukabose nubundi namakuru mu buryo burambuye. Ndabiza abantu benshi mukeneye kumenya ngo ese bimeze bite nyuma y'amatangazo cyangwa se nyuma y'ubutumwa bukomeye cyane General Sultan Makenga yabashe kohereza mu by'ukuri hano abanyawuvira ababwira ko ari tayari cyangwa se yiteguye kuba yakwerekera muri biriya biciwe n'abasore bakajya kubabohora. Gusa ntabwo ibi byabaye ibi byonyine kuko murabizi ko yasabye ingabo ziri hano muri za Uvira ko zifite ubwenge cyangwa se niba zishaka zigomba kuba zimanika amaboko cyangwa se zikava mu by'igisirikare zikiripotinga ndetse rwose zigategereza bakahagera zikazasubira mu buzima busanzwe cyangwa abandi bakaba bajoininga M23. Nanone rero muri iki gitondo inkuru mbazaniye ni inkuru idasanzwe kuko hari ahantu imyiteguro y'urugamba ntabwo haramukimirwa hatagira umuntu uzababwira rwose ko muri Uvira haramukiye cyangwa se muri izi nkengero haba hano kuri frontline yaba muri Warungu yaba no muri Mwenga cyangwa se Kabare haramuke imirwano ashwida keretse biramutse bibaye wenda mu masaha ari imbere, ariko muri iki gitondo kugeza ubu nta mirwano iraba haramutse amahoro cyangwa se kugeza ubu ibintu biratuje hari karume. Ariko noneho nubwo hari karume imyiteguro ihari ni mu mwumvu ko ibintu bimeze murahita musobanukirwa ibigiye kubera hara muri Sud Kivu kuko nahoze mbona mu by'ukuri bamwe mu bari hara muri birabici barimo baravuga ko ikigiye kuba kirasa naho ari imperuka. Mwabonye nta mwumvisha intambara nyinshi cyane zagiye ziba, ariko igiye kubayo iraza kuba ari intambara karahabutaka. Tinyi intambara uwitwa General Prime Niyongabo n'umugambo kuri gisirikare cy'u Burundi yimanukiye yanze kwizera uwitwa Muzinga ngari ukomandinga urugamba aravuga ati ngiye ngomba kwigirayo. Yavuze ati ngiye rwose ngomba kuba mpibere nk'umugambo kuri gisirikare cya Repubulika y'u Burundi cyangwa se cya FDNB. Yambutse nk'uko amakuru bivuga ngo rwose yarayambutse amasaha y'umugoroba, ndetse ubu tuvugana birashoboka ko yamaze kugera kuri frontline cyangwa se ku mirongo y'urugamba aho aje kwibonana na mwenyewe General Sultan Makenga nawe uri hariya uryamiye amajanja, ndetse n'uwitwa Bernard Byamungu bose bakaba ari hariya aho bari gutegura ibitero karahabutaka bagiye guhangana n'izi ngabo z'Abarundi ndetse n'abafatanya bikorwa babo biyemeje mu by'ukuri ngo kuba bayaka cyangwa se bayisubiza inyuma bakayambura ibice byose imaze kubambura. Ariko ku rundi ruhande bakaba banavuga bati tugomba kugira gutya tukabirukana mpaka tubagejeje kure. So rero aba bagabo babiri bagiye kuba bahanganye, ariko andi makuru mfite ku ruhande rwa Kinshasa cyangwa se ku gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nuko n'uwitwa General n'ubundi Masunzu nawe araza kuba ahari, aribuze kuba ahagarariye FARDC. Mbese ukuntu biteguye uramutse mbikubwiye byose wakumva ari nka match y'umupira igiye kuba cyangwa se ari nk'umukino w'umupira ugiye guhuza nk'amakipe abiri, kuko urumva Prime Niyongabo araza kuba ari kumwe n'uwitwa n'unyine General uyu Masunzu araza kuba yewe na Gasitane biravuga ko ashobora kuba hari, ariko Gasitane ntabwo ndabona amakuru neza. Sinzi mutaravati nyaboneka ibivugwa ntuzajye utarambikonfirima ntuzajye bitubwira, ariko burya biravugwa nabyo muhamugomba kubimenya. Ariko urumva na abagenerali babiri ni Prime Niyongabo ugahita ukubitaho n'uyu nguyu General Masunzu, ni General Sultan Makenga ukongera na Bernard Byamungu Bernard. Urumva ro ko hari ahantu hagiye gusha uko byaba kose. Ku mugoroba barashize rero abaturage bo muri bice babyutse batabaza babwira cyangwa se amaudi yacicikana bayatuma cyangwa se bayatanga kugira ngo agere ku ruhande rwa guverinema.
aho bavuga ko ku munsi w'ejo M23 yamanuye cyangwa se yari fosinze inongerayo imbunda z'imisada zimwe ziremereye cyane zo mu bwoko bwa BM21. Amakuru aravuga ko hano muri za Warikare babonye ibimodoka bya bino bya BM babyikoreye imbunda byerekera hano muri za Masisi ku zone. Ibibunda rero bikaba ari ibibunda birasa mu ntera ndende, bakavuga bati uko byaba kose harasa no hagiye gusha. Ariko ku rundi ruhande Sud Kivu naho mu by'ukuri bakaba bamuherutse cyangwa se ku munsi w'ejo bararifosinze y'abasirikare, ariko ibigendanye n'ibikoresho byo bakaba bari bamaze iminsi n'ubundi babijyanayo. Aha rero bakaba bati uko byaba kose urugamba rugiye kuba hano ruraza kuba ari urugamba rw'injyana muntu. Uko rero ibindi andi makuru avugwa hano muri Sud Kivu, turamutse tugiye cyangwa se tubabwiye update zo ku rugamba uko bihagaze, usibye iyo myiteguro nta mirwano iri kuba, nta bitero birimo biraba, impande zombi zirimo zirarebana y'ingwe gusa, ariko abazarendo bakomeje kwiripotinga n'ubundi hano muri Sud Kivu arimo kugenda biripotinga kuko babona ngo badashoboye kuzakomeza kugenda birukanka bati wabo benshi bakomereza iyo hirya kure, kuko abagiye bati wabo bakirukankana n'izi ngabo za FARDC bakaba ari hano muri ibice bya Sud Kivu baraturutse nko muri za Masisi, bakubwira ko babayeho nabi byo ku rwego rwo hejuru, babayeho nabi byo ku rwego rwo hejuru. Ibiro bigatuma abandi bavuga bati natwe ntago tugiye kuzabaho nk'aba, bakavuga bati reka ahubwo twewe ni tubona bikomeye duhite twiripotinga ibintu bigende neza. So ibyo rero nibiramutse ni bivugwa rwose cyangwa se nibiramukiye hano muri Kivu y'Amajyepfo, aho imyiteguro y'urugamba irimbanije ndetse byo ku rwego rwo hejuru. Hanyuma rero amakuru ni menshi cyane, reka ahubwo tubasabe duhita twongera n'ubundi twimuke twisimbukire, dore ko reka dushakishe mugenzi wacu Vincent muri amakuru yandi yo tumanukanemo, uko hano ndabona amakuru menshi cyane yaba muri za Kavimvira ngo umutwe umusha wazarendo ukimara kuvuka hise utangira guhangana n'undi mutwe wari urimo hariya, birumvikana wa ya mitwe yazaba kutumba zari zirimo harabura zahise zitangira gukozanyaho. Uyu mutwe wavutse se wajute bimeze bite? Turaje nabyo tugende tubigarukaho, tuze kwirebera na za Beni naho mu by'ukuri vuga ko ngo igitero gikomeye cyane kigabwe ku birindiro bya FARDC n'umutwe witwaje intwaro utabashije kumenyekana, burana umutwe nawo wavutse. Ibi nabyo tugiye kugenda tubigarukaho. Hanyuma rero reka dufate akanya amakuru ndabona arimo aragenda ngeraho, reka rero dushakisha uko twabona mugenzi wacu Vincent, ariko ibyo nababwira byo my friends, ibigiye kubera hano muri Sud Kivu ntabwo bibaho. Iyi mirwano igiye kubera muri Sud Kivu wanze zanandikwa mu bitabo, kabisa. Waramutse neza Vincent? Waramutse neza Fighter. Urakomeye? Ndaho ndashima Rurema. Icyumweru cyiza first of all. Icyumweru cyiza kuri twese kandi n'abakunzi bacu tubifurije icyumweru cyiza. Yes Vincent, mu makuru turamukanye na makuru avuga ko muri Uvira ngo havutse undi mutwe mushya. Uyu mutwe wavutse ni umutwe umeze ute, uteye ute, wavutse ute, ese wavukiye he, byagenze bite? Ni iki wabwira abadukurikiye kugira ngo bumve ko ibintu byamaze kuba shambaride hano muri Kivu y'Amajyepfo? Ibyo uvuga byo ni ukuri yo muri Uvira havutse undi mutwe mushyashya wa Wazarendo. Urabizi yuko mwabiri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yuko Felix Tshisekedi ndetse na leta yoboye ashyizeho itegeko iyo yise ngo ni groupe autodefense, leta yuko ngo ari abakunda gihugu amaze kubishyira mu itegeko. Rero hatangiye kuvuka imitwe itandukanye amanywa n'ijoro nk'ibihunyo, kumwe n'ibihunyo bivuka mu mugina. Ubundi na Uvira rero nayo iyo none numvise ngo havutse umutwe ejo havuka undi,
n'ibice bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu makuru rero yatugezeho dukesha bagenzi bacu ndetse n'imboni zacu ziri namwe bice bya Uvira cyane cyane mu bice bya Kavimvira n'inkengero za Uvira. Batubwiye yuko uwo bita bya Dunia Meshak Alexis ariko wihimba General Toporkame Makanika ashinze umutwe w'abazarendo yise le mouvement des patriotes pour la défense de la patrie, awita mu mbere yuko ari MPDP mu Rwanda. Yavuga ati ni umutwe w'abakunda gihugu ugamije kurinda umutekano w'igihugu. Ubona yuko rero uyu mutwe uvutse n'undi ugamije kugira ngo ujye gufatanya na FARDC nk'uko mu itangazo bagene itangazamakuru babivuga. Umutwe ni umutwe wavutse ariko ari umutwe wa politike, ukaba n'umutwe wa gisirikare. Ati uzakora imirimo ya politike ariko ukore n'imirimo ya gisirikare. Aravuga ati rero impamvu uyu mutwe twebwe twawushinze nuko dushaka gufasha FARDC, ingabo z'igihugu. Ati ingabo zitigeze zitenguha Perezida Tshisekedi nk'uko uyu Makanika yabivuze, ariko njye simbibona ko zitamutengushye kuko mu bice bamaze kwakwa zose zagiye ziruka reprise stratégique. Rero icyo tugamije no kugira ngo dufashe FARDC kubungabunga umutekano w'igihugu ndetse n'ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Agatangaza yuko akimara kuwushinga ejo ku wa gatandatu, yahise atangaza yuko yahise abona abamambure yaba mu rwego rwa gisirikare ndetse no mu rwego rwa politike nk'uko yabivuze 450, kandi bakaba batangiye guhita banakora ibikorwa nk'uko yabivuze. Aravuga ati ndabizeza yuko twebwe tuzaba dufite discipline itandukanye niyo mwagiye mubona Wazalendo yagiye igaragaza mu bihe bitandukanye. Ati icyizere yuko tuzahagarara mu mwanya w'igihugu, tuzahagarara dufasha FARDC kurwana n'umwanzi nk'uko yabivuze. Aya ni amagambo niwe yatangaje, ariko kenshi na kenshi urebye iyi mitwe ya Wazalendo ivuka ubona ibyitangaza igiye kuvuka bitandukanye n'ibyo ikora kuri tele, kuko twarabibonye Wazalendo bayitangaza batangaza uko igiye gukora. Bumvaga ibikorwa izakora kuko ari ibikorwa bizazanira abaturage umutekano, bizabafasha mu iterambere, bazaba imbere bari n'inyuma y'abaturage kugira ngo bakore ibikorwa bibateza imbere, bazarwanya indi mitwe yitwaje intwaro nka FDL ndetse na za ADF na Codeco. Ariko ubona uko iminsi igenda ishira irushaho kwiyongera, huko iyi Wazalendo irushaho gukorana n'iyi mitwe. Urabizi Codeco mu bice bitandukanye agenda yica abaturage, kandi nayo iri muri kimwe cyiswe Wazalendo. Urabizi FDL nayo yashyizwe muri Wazalendo. Urabizi amahano ya jenoside yakorewe abatutsi yari ivuye bamwe mu bagize FDL baravuye mu Rwanda bakoze, igeze muri Kongo n'ubundi ubona ko itabiretse, none n'iyi Wazalendo birafatanya mu gukorana. Wabona rero ibyo bavuga mu itangazo ukareba n'ibyo bakora kuri tele bitandukanye cyane n'ibyo bari bije abaturage. Nta kintu ntabwo cyuko MPDP nayo ibyo basohoye mu itangazo bisohowe n'uyu bya Dunia Meshak Alexis General Toporkame Makanika bizagera ku ntego nk'uko bivuga. Wasanga vise buriya iki nacyo ari igisambo cyabonye abandi bari gusahura kiravuga kitirika nanjye nigire gusahura ntwimba umutwe nje gusahura, kuko twamaze kubona ko rwose nta kindi Abazalendo bakora kitari gusahura. Urabona yavuze atereka nanjye nigire gusahura. Vise wenda tukira ahangaha muri Uvira cyangwa se hano muri uyu mujyi, n'ubundi abaturage babayeho nabi, ibintu birakomeye cyane. Ese ubu tuvugana usibye kuba havutse uyu mutwe, ubundi ho haramutse hate uyu mujyi wa Uvira uramutse ute muri rusange? Uvira cyarimo panike kubera yuko barimo baratekereza ko M23 yatangiye kujyana ibikoresho byabo by'ikoranabuhanga mw'iriya misozi ya Minembwe kugira ngo bajaminge indege zabo ndetse na ziriya ndege zituruka mu gihugu cy'u Burundi. Yego amakuru nabonye batangiye kwajyana ibikoresho bibafasha
kugira ngo iriya systeme y'abarundi gukomeza baharasa bakoresheje indege za drone ziva kwa kiriya kibuga cya Melchior Ndadaye babashe kwihashya no kuyihagarika. Ibyo rero nabyo kubera yuko bamwe mu ba FARDC barabimenye batangiye kugira ubwoba, urabizi ko abazarendo bavuye mu bice bitandukanye bahungiye hariya n'ubundi nabo bakomeza guteza akavuyo. Ibyo byose birateza panike cyane cyane n'intambara ziba zidahwema akumvikana mu nkengero za Uvira. Byose biteza ibibazo yaba abaturage urumva bafite ikibazo kuko bavuga ati ntituzi niba buri bwire yaba ari abapolisi nabo nuko abasirikare ba FARDC nuko ingabo z'abarundi bacanshuro n'ibazarendo bose mu by'ukuri ntawe ufite icyizere cy'uko buri bwire cyangwa buri buke kuko bavuga ati isaha M23 yatwota kubera yuko twagiye tubona ifite imbaraga zo kubikora kandi ikanabigeraho. Icyo rero kiratuma paniki iba nyinshi muri Uvira. Uvira yo vise urebye ibintu bimeze nabi kuko mfite n'amakuru mu kanya gatangeze avuga kwitwa Prime niyo ngabo asa no rwose ngari ugiye kwikomandingira urugamba ndetse yamaze no komoka aryo byita ngo nukomoka yomotse yazamutse ngo yagive mu Burundi yamaze kugera no muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibironga bikoze bite nuko donc ngaje kwibonana na General Sultan Makenga kuko burango uyu mugabo nengo yabayeho umuroberi ngo naye yabaye inyeshamba zingo tekinike z'uburyo kingwe inyeshamba zirwanamo rero ngo nawe arazamutse aje kurwana runyeshamba. Byo byaravuzwe yuko azabikora nyuma yuko ngo asabye Sultan Makenga umubonano bahure ntawe umuhe kugira abanegosiye uko barangiza iyi mirwano bagivamo. Sultan Makenga namubwiye amutumati uwacanye wote rero nabyo bikaba byaramutera umujinya akavuga ati ubwo ngiye kurwana muri Uvira kuko bizaba ari ingorane ku gihugu cy'u Burundi. Niyo mpamvu rero nawe arimo arakora ama operation menshi ingendo nyinshi Uvira Gatunda Bujumbura kugira ngo amenye ko ingabo ziwe ziri muri ibyo bice zifashe ndetse amenye n'amakuru yikuye kuri te. Reka tuze kureba rero turaza kugenda tumenya uwagwane turaza kugera rwose tumenya uko biri buze kugenda gusa abantu badukurikiye bumve ko imirwano iri gutegurwa urimo uragenda ubaza rwose umuntu uri hano muri bice akakubwira ati nkurikije ibyo ndimo ndabona birasa naho ari imperuka igiye kuba. Ubwo rero umuntu ntabwo yavuga ko ari imperuka nta bimenyetso cyangwa se atabonye imitegurire idasanzwe bivuze ngo ntabwo birangiye uyu munsi birashoboka kuba haba urugamba rukomeye cyane cyangwa se rutanaba rukarwaba no mu masaha y'ijoro ariko icyo nzi cyo nuko uyu munsi mu by'ukuri ibintu birahindagurika cyangwa se ibintu biraza guhinduka. Reka dusimbukire kumbona se kandi kavimvira ngo umutwe mushya wazarendo wavutse ubwo ni wawundi twe tumaze kuvuga hejuru ngo ukimara kuvuka wahise utangira kurasana n'indi mitwe ubwo ya wazarendo yabaga mu bice bya za Kavimvira. Harya vise Kavimvira ni nk'umupaka ujya mu gihugu cy'u Burundi. Ni umupaka uri hagati y'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyine ukoreshwa cyane mu bucuruzi bwambukiranya imipaka hagati y'abaturage b'u Burundi ndetse n'abaturage b'iki gihugu cya Kongo. Ni umupaka none se ko mbona sinarimaze kukubwira ntibigabo buryo bari n'ibisambo ahubwo cyo kiri kugira ngo nacyo kije gukubita kibangura kibe kirebe uko kigenza ngaho nyumvira twari tumaze kubona ko wavutse hano muri Uvira none nta inkuru y'isi tugeraho none aha ngo nuko uyu mutwe ukimara kuvuka ngo batangiye kurwana n'indi mitwe harimo hari n'abandi bazareno bari bahariye. Ikigaragara na amasharje aba bari baharasha ko bari kuvuga bati uyu mutwe uyu nawe buraje kutubangamira aje kutuma nyine kwivanga mu misoro n'iki mu dufaranga twe turi kubona ugasanga n'ubundi bahisemo kuvuga ngo reka tumurase tumubuze tumutesha umutwe cyangwa se nakavuga ati reka mbarase bavaho nanjye nsigare ndarya nkaba rero nibisamba nibyo uko iyo nkuru nawe uri kuyivuga nanjye maze kongera breaking news uvuga ko hano za nyine Kavimvira imitwe ibiri y'abazarendo yarwanye bikomeje n'amakuru nkesha ikinyamakuru Kivu Morning Post nikira mu mujyi wa Goma ariko gifite abanyamakuru benshi mu bice bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane ibice bigenzurwa na AFM 23. Kivu Morning Post Vista narayitinye ifite abanyamakuru hano
igoma mu bice turimo na kontra ariko wagera no ku ruhande rwa guverinoma ugasanga nifite abanyamakuru ibice byose yaba Goma yaba Bukavu kugera na Kinshasa ifite abanyamakuru ubu rero bamaze gusohora mu segonda atarenga 30 mbonye igihe wari ugutangira ubivuga nabo ko kumvikanye irasana rikomeye hagati y'imitwe ibiri wazari no mu misozi ikikije paruwasi gatolika ya Kabingira ikaba byarabaye ku mugoroba mu masaha ya nyuma saa sita y'uko gatanu tariki ya 10 z'ukwezi kwa 2025 irasana ryabangamira imirimo y'ubucuruzi amakuru y'Ikivu Morning Post buka yabonye ikesha societe civile iravuga yuko abantu bataramenyekana aribo batangiye kurwana n'ibibazo rero nyine yavutse y'uyu General Paul Kagame makanika barwana ku buryo bukomeye bihera ku isoko byegereye hano ku mugezi wa Kavimvira mu birometero bito cyane uva ku mupaka n'u Burundi urwano bakavuga ngo yakomeje iragenda yototera nyine n'abaturage baravuye mu gihugu cy'u Burundi bakwikorera ubucuruzi n'uko barasanzwe gukora kubera yuko banyura mu kibaya cya Rusizi bagira za Uvira n'abangamiye izo ngendo zabo amakuru akavuga yuko generali washinzwe umutwe wa wazalendo mu gihe habaye gukora ibirori byo kuwutangiza ngo yahise atanga mu mutwe n'uwo bita Rugenge noneho batangiye kurwana uwo bita Diego Pascal hagati atangira kurwana n'umugenzi wiwe ku buryo byafashe intera ndende ariko hakaba hari n'indi mirwano yari yabaye mu minsi yashize aho abofisiye bahoze muri polisi y'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'ubita Mire Bunana nawe afite umutwe yashinze wazalendo nawe wari umaze iminsi uhangana n'izindi wazalendo ukabona ari ibintu n'ibi biba bya kisekevine byo kugabana amafaranga ibyo bikaba ari ibintu bikomeye kandi ubona yuko bishobora gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga usibye no gushyira igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kaga n'abaturage ukabona bagenda bahura n'ibibazo izi wazalendo rero mu kurwana nk'uko aya matsinda abiri nyine yarwanye urabona yuko ngo byahagarika imirimo ikomeye yatuma abaturage ba bino bice babaho noneho bituma n'ingendo z'abarundi nazo zipfa ariko rero hari na hoteli iri mwa bino bice nayo ishobora kuba yabangamiwe nk'uko amakuru n'ubundi ava mu bindi bice abivuga bikavuga ko hari umwe mu baturage wahaguye ndetse n'abandi bazarendo babiri bakahagwa nk'uko bivugwa amakuru yo avuga kuri ibintu by'imirwano wazarendo hagati y'imitwe yombi ni bimaze igihe yaba muri za Mwenga urabizi yuko ejo bundi byabaga muri za Kamituga yaba muri Warungu naho biravuga ko imirwano ibiba n'ibintu byinshi ubona yuko no kubisobanura igihe ubona bitewe ishobozi kuko ari ibintu bihoraho atari ibintu biba none ngo bihagararaho kubona bikomeza nkurikije uburyo Vincent njye nkusanyije amakuru wenda n'uburyo ki n'ubusesenguzi n'iki byose abagabo ni ibisambo kuko ntabwo ambwira buri gihe urumva barwaniye ku mupaka ahantu hari umupaka za Kavimvira urebye burana ibintu by'imisoro bari kugira ngo bafokasingeho utu dusoro nyine tuba twambukiranya iki gihugu cy'u Burundi ndetse baza hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo urebye nicyo kintu mu by'ukuri ahubwo baba bari gufesingaho kubera iki tutari twumva baje kurwana nka hano za Gatogota wenda nka hafi n'umurongo w'urugamba wenda bari gupfa ko wenda umwe ari kwanga kundi yataka ahubwo tukumva ari kurwanira ku mupaka ahantu abaturage baba bamuka bandi binjira n'iki byose abara kurwanira hari abaturage bomoka kubera yuko icyo bakeneye nk'uko wari ubivuze ni ukwiba nta bakeneye keretse kwiba niyo mpamvu ubona ibyo byose bikomeza kuba bakegera umupaka kuko bategereye umupaka ntabwo babona icyo biba Yes, vise tugaruke rero no muri za Rucuro birumvikana muri Kivu y'Amajyaruguru tugaruke rwose hano muri Rucuro
aho rero amakuru aturuka hano muri Rucuro akaba ari amakuru avuga ko ngo naho ibintu bitameze neza aho ngo ku murongo w'urugamba ibintu bitameze neza ndagira ngo tubwire uko byifashe rero ku mirongo y'urugamba hagati ya M23 hagati ya urangiye kubeshyira FRDC ya Wazalendo uvuze ntabwo kumwe waguribitse ko ntabwo igitagategeko Wazalendo CMCFDP abarwanda M23 yego atwana n'ubundi yabaye mu gace muri groupement ya Tongo nuko amakuru dutesha societe civile yo muri kino gice ndetse n'ibinyamakuru bitandukanye birimo Kivu Morning Post birimo Actualité CD birimo Set ndetse n'ibindi bitandukanye ibyo ko imirwano ikomeye yatangiye kuwa gatanu tariki ya 10 z'ukwa 2025 mu midugudu myinshi itandukanye ya groupement ya Tongo muri Peteri ya Bwito teritwari ya Rucuro Kivu y'Amajyaruguru iyi mirwano ngo ikaba yarashyamiranyije aba Wazalendo MCFDP n'abarwanyi ba AFM Armée Révolutionnaire Congolaise bikavuga yuko rero hano muri Tongo imirwano yatangiye kuwa gatandatu kuwa gatanu izamuka igera kuwa gatandatu ko no mu gitondo cy'umunsi wo ku cyumweru muri lokalite ya Kangamo ndetse na Kirumba humvikanye irasana rikomeye humvikanye imbunda zikomeye n'izoroheje ndetse bijyana no muri lokalite ya Bucogo bikavuga yuko no mu midugudu yegereye bino bice cyane cyane imidugudu iri mu gace bita Bambo Centre ugakora n'abantu bo muri Wazalendo nawe bakomeje bikavuga yuko rero kwiyongera kw'iyi mirwano byatumye abaturage bahungira mu midugudu ikikije kubera imirwano bakabatenda aha nibwo twabona hatekanye dufasha kubungabunga ubuzima bwacu umudugudu wa Bambo rero wawutuwe n'abaturage benshi batangiye kuvamo bagiye baravuga bati ibiri kubera Tongo ibiri kubera Kangando ibiri kubera Kirumba ndetse na Bucogo n'ubundi bishobora kutugeraho dukore amatacu tujye kure amakuru yandi rero yateye impungenge ndetse na navuga ko kuwa gatanu uyu mutwe wa Wazalendo CMCFDP urwana na AFM23 ngo wari ufite n'intwaro za gakondo ku buryo hari n'abaturage bagiye wica ukoresheje intwaro za gakondo abatarabashije guhogera mu midugudu ituranye na Tongo za Kihondo ndetse na Buhombo na Bukombo bikavuga ko Wazalendo ubundi cyari giteye irasana na AFM23 ari uko batatse abaturage babifashijwemo n'abarwanyi bahoze muri FDLR bakaza kujya muri Wazalendo mu buryo imyirondoro noneho mu gihe bano ba CFDLR bari babuze ibyo barya bataka abaturage batatse abaturage rero AFM23 igisirikare cyabo kiza kije kubatabara niko kurasana rero abaturage batangira kumva imbunda ziko n'izorere kuri Wazalendo kuko bino ntabwo bakunda intwaro ku buryo bukomeye abaturage batangira guhunga n'ubwo bwite kuko bumva ibintu bari kumva ari ibintu Yes, Vise tuvuye rero reka Vise ndumva amajwi atameze neza reka nongere ngo uhamagare twinjire hano muri za Beni amajwi ameze neza Ndumva rwose amajwi atameze neza reka twinjire muri iyi nkuru ya za Beni amajwi twamaze kumekinga shuwa ko ari uruhehemure ibintu bimeze neza cyane amajwi ameze neza ari uruhehemure nubwo rwose dufite inyungurura amajwi ariko ntabwo ari ngombwa ngo tuyigore cyane nibitumvikana ngo tubwira rwana nabyo Visa uri muranyumva neza ndibona kumva sinzi niba nawe unyumva ibintu bimeze neza nanjye ndimo ndakumva neza nta kibazo Visa reka dukomeze rero n'amakuru yacu duhite dusimbukira ahantu bita za Beni aho ibitero bikomeye nk'uko bakorera ngo
igitero gikomeye ngo cyagabwe ku birindiro bya FARDC n'umutwe witwaje intwaro utabashije kumenyekana. Ibi birindiro cyangwa se ahantu hagabwe ibitero ni hehe, bimeze bite, ese icyo gitero byarangiye bite? Twinjize muri iyi nkuru, ni muri za Beni. Amakuru yagezeho mu rukerero nuko ibirindiro bya FARDC muri teritwari ya Beni itagaze ibitero n'umutwe w'inyeshyamba ariko utabashije kumenyekana izina, nk'uko yatangaje na sosiyete sivile ikorera muri komine ya Magina, niko yatangaje avuga iti turakangurira urubyiruko kuba maso kubera yuko hari ibimenyetso by'ibitero bikomeye biri kugwa kuri FARDC mu bice bya Mangondomu. Urubyiruko muri maso nimwivange n'ibyo bitero, nimwivange n'ayo makimbirane kuko ashobora kubabuza ubuzima. Ati twabonye rero igitero cyagabwe ku hafi mu birometero 30 n'umujyi wa Beni, mu burengerazuba bw'umujyi wa Beni. Uwo mujyi wa sosiyete sivile nabi mu bice bita Kakule mu Ngozi Bunyatsi, we perezida wa sosiyete sivile ikorera mu bice atangaza yuko umusirikare wa FARDC yapfuye ndetse akagira n'undi ukomereka muri iki gitero cyari gikomeye. Akakomeza avuga yuko umutekano muri kano gace uteye impungenge zo gutorana ukomeza kuba mu bihe bitandukanye. Bakavuga yuko rero abayobozi n'abaturage basabwa ko bakwiye gukorana kugira ngo n'igisirikare tubone ko cyabasha kuhakina umutungo. Yavuze akavuga ati turahamagarira ingabo z'igihugu gukora ibishoboka byose kugira ngo zibashe kurwanya aba bagizi ba nabi, ababicanyi, kubera yuko bakomeza kubuza umutekano abaturage. Akavuga ati ni inshingano za FARDC kubungabunga umutekano w'abaturage ndetse n'ibyabati cyane cyane nta kintu twita Mangina, kuko ubu n'umutekano ugicaho kuba muri uhereye ku itariki 10 z'ukwezi kwa 2025 ubwo hari kuwa gatanu tukagera ku wa mbere ndetse no mu cyera ku itariki 12 naho ko ibintu byari bibi. Akavuga ati rero turasaba FARDC kugira ngo aba bagizi ba nabi baze kurwanwa, kuko yaba ibitero bitandukanye kugenzurwa na AFD-M23 FARDC iratakwa amanywa n'ijoro, none naho yagwiriye ati batangiye kuyataka. Ati mwe maso rero kuko itakwitangira gutanga na Beni nari nirinje ko mutaranye igitero twaje nazo bakwibakuramo nuko iyi sosiyete biratanga. Ariko Vice ntabwo yo vetura ntabwo iragera muri Beni. Uwo niyo bivugaga we ati mushobora kwiyibura nk'uko mwabuze ibice, urumva aragereranya ibice AFD-M23 irimo n'uburyo yagiye kuramo FARDC n'uburyo n'ubundi bitero bigaga ku bintu rero uko ari ibiti bya FARDC. Akavuga ati na hano none muri Beni yatangiye, ati birashoboka ko ishati hano ubundi nabo bashobora guha ikibazo gikomeye, bakaba n'ibindi mwanya mu bice by'ukuntu n'abandi barwanyi runaka batari bamenyekana kuko birinda gutangaza izina ry'umutwe wateye n'ibirindiro bya AFD-M23 bya FARDC, ariko bashaka kubihuza na AFD-M23 ariko turabizi ko ngo ibintu byagiye bigaragara bavuga ko ngo hari abarwanyi bafate bakorana na AFD-M23, ariko ikindi baza kugaragaza ko ari abantu bikorera gutwabo batari mu mahugurwa abo muri AFD-M23. Oya, ntabwo ari ibanga, aha tuzi neza umutwe ukunda kubataka ni ADF. Wanasanga ADF buriya yabagabye igitero kuko urabizi nabo bamaze iminsi bayishegesha bafata abarwanyi bayo, ushaka gusanga ADF ariyo yabagabye ibitero. Nabyo birashoboka kuko hano ADF yageze imbere. Yes, Vice tugaruke hano, ariko se tubanze tugaruka no Madagascar. Vice tugaruke kuri ya kudeta cyangwa se kuri perezida wa Madagascar wamaze guhunga, ambere uko dusimbuka no mu zindi nkuru.
nibyo Madagascar ibintu bikomeje guhora inyuma y'uko urubyiruko rwise Gen Z rutangiye imyigaragambyo imyigaragambyo yari imaze igihe kinini yamagana perezida wa Madagascar André Rajoelina ariko akaba afite ubwenge bw'igihugu cy'Ubufaransa hakaba rero harimo bamwe mu banyeshuri bataye amasomo yabo harimo nk'umunyeshuri umwe mu basore biga mu Burayi nze rwose ihangane ni akabazo toto tugakuremo rwose twumve uwo musore wigaga i Burayi waje agahita atangira gutuma ibintu bibashambaride. Yego Vise, ni akabazo gato kari kabayeho, watubwiraga ibyo umusore waje wize i Burayi. yigaga i Burayi atararangije amasomo aravuga ati ngarutse mu gihugu cyane kugira ngo niyobore ino myigaragambyo nzashirwa uko nguyeho uyu perezida. Urumva rero guhera muri 2014 André Rajoelina adayoboye kino gihugu yari muri manda ye ya kabiri. Urubyiruko rero baravuga ati ntabwo tukwihangana, tugomba gukura ku butegetsi. André Rajoelina nabakorera ibishoboka. Halo Vincent ndakumva amarezo rwose yari yanze twari twakubuze, wakongera ugasa no tuhera kuri uyu munyeshuri nk'uko wari ubivuze cyangwa se wo munyaburayi watubwiraga niho amajwi abuze wari ugeze. Umunyaburayi kuko ni umunyamadagascar akaba yaravuze ati ngiye kuza ngiye ntegura imyigaragambyo kandi nyiyobore, nzashyirwa nuko perezida André Rajoelina yarazi ko ategura imyigaragambyo kandi aramuyobora. Igisirikare n'igipolisi gikoreshwa na André Rajoelina kubarasa, batera kirimujene amasansu nyayo, bamwe barapfa abandi bagira ibimuga, ariko barakomeza baravuga bati kubura kw'amazi, kubura kw'amashanyarazi, kubura iby'ibanze abaturage bakeneye, ubushomeri bwinshi mu rubyiruko, ati ntabwo tuzabyihanganira, ati turasaba yuko wibura ukagenda. Yanga kubyumva nubwo yabonye ariko bikomeye yeguza minisitiri w'intebe ndetse asesa guverinoma, amaze gusesa urubyiruko rwatsi muri ntabwo turakomeza dukora ibyo. Perezida yabonye bikomeye ashyiraho wari umujenerali amugira minisitiri w'intebe kugira ngo ahawe imyigaragambyo, ariko adaciye kabiri kuko ashyizweho ku munsi wo kuwa kane w'icyumweru cyashize. Ntabwo urubyiruko rwamwihanganiye rwarakomeje ku buryo bukomeye. Amakuru mfite ni uko kugera nimugoroba kugira ngo ahungire muri ambasade y'Abafaransa iri Madagascar, perezida André Rajoelina birabareba yuko yari amaze guhitana abasivili 22 bari mu myigaragambyo nk'uko byatangajwe n'ibinyamakuru bitandukanye. Nyuma rero yuko abaturage bapfuye, urumva urubyiruko rwakomeje kugira umujinya bati ntabwo tubyihanganira, imyigaragambyo myinshi. Abasirikare bahita bafata icyemezo baravuga bati ntabwo twongera kubaha bifatwa na perezida André Rajoelina, ati hashize ibyumweru bibiri kino gihugu kiri mu kaga gifite ibibazo bikomeye, ati ntabwo rero ibintu twabyihanganira ko abaturage babura amazi, ko abaturage babura amashanyarazi, ati tugiye ku ruhande rw'abaturage kugira ngo tubafashe kuzuza inshingano z'abaturage kandi n'inshingano zacu z'abasirikare, ati dukwiye kugarura ubumwe ndetse n'amahoro mu baturage. Ati abapolisi turabasaba yuko mutongera kugira umuturage murasa, ati abajandarume turabasaba mutongera kugira umuturage murasa, ati igisirikare, ati twebwe twigendeye mu muhanda n'uwo dufate bano baturage kugira dukureho ubutegetsi. Birangira rero bakuyeho n'umutegetsi, ubu igisirikare nicyo gifite ubuyobozi mu maboko nk'uko babitangaje,
bafatanyije n'abaturage barimo barabyina karasisi gakomeye, barimo barabyina indirimbo z'intsinzi muri Antananarivo hano Madagascar, ariko perezida we n'umuryango we bahungiye muri ambasade y'Abafaransa nk'uko n'umwe yari asanzwe afite nationalité française. ubwo bishatse kuvuga rero ko ubu tuvugana iki gihugu nta muntu n'umwe uri dekaranga avuga ko wenda ari ugiye kuba ayoboye by'agateganyo? ntawe uridekarara kuko baravuga yuko iki bakoresheje ijambo ry'igifaransa icyo bise ngo c'est la situation chaotique, ati twebwe kubera ibi kandi ubona bikomeye birimo ibibazo ntabwo twese dutangaza uyobora, ariko mu isi iza turaza kuvuga uyobora, ariko twaje ku ruhande rw'abaturage kugira ngo tubafashe gukira ibibazo bafite kandi tubafashe mu buryo bwabo kugira ngo babashe kugera ku iterambere rirambye kandi bifuje kuva kera na n'ubu bagikeneye. aha turaza gukomeza kugenda rero tureba uko ibintu aha hantu biraza kuba bimeze. Reka twerekeze rero dusoreze amakuru yacu hano bita ngo ni muri Mambasa, umutwe wa ADF cyangwa se ADF ikomeje gushinjwa ubwicanyi bukomeye cyane. Ndagira ngo iyi nkuru nayo tuyigaruko bwana Vincent. Ibyo muri turi mu makuru mbona nuko hari abaturage bane bishwe n'umutwe wa ADF hari n'abasirikare babiri ba Uganda. Itarika bitwara ikomoka kuri peteroli bakaba bayitwitse igashiga kongoka. Bikaba byabaye imirwano ikomeye yahuje FARDC na UPDF barwana ni ADF ishamikiye ku mutwe Islamic State. Byabaye kuri Asa Mugamba ruwa iri hagati ya teritwari ndetse na teritwari ya Mambasa. aha dusoza rero Vincent, nk'uko dusanzwe tumenyereye kugeza ku badukurikiye, ubwo twareba ese Goma biramutse bite ndetse na Bukavu, ubuno tugahita dusoza ikiganiro tukaza gusubira mu yandi masaha. Goma umutekano ni ntangere nk'uko Murunga bivuga. Ikibazo na n'ubu kiri muri Goma gikomeye ku buryo ubona kigenda kirushaho kuba kirimo ikibazo cyo kubura amafaranga kubera yuko n'idolari ntabwo bari gupfa kuritora. Ubona kitari ikibazo gikomeye kuko abacuruzi muganire baravuga bati ntituri kubona uko ducuruza kuko Tshisekedi yadufungiye amabanki n'amafaranga yarahari y'amakongomani, atubona yarakoze politiki yo kohereza abantu bajye bazana amadolari hano noneho badutwarire amakongomani yarahari. Ati leta Kongo rwose yabaye ikibazo, ati no gucuruza ku buryo byahagaritse ubucuruzi bwacu. Barimo bararira yo kwahika rero ku byerekeranye no gukora business, ariko umutekano barawufite cyane cyane n'ibyo kurya barabite kuko ibitoki, ibijumba, ibishyimbo ibiciro byazo byavuye hasi, byabaye kimwe cyaka ku bishyimbo byari bisanzwe. Kuko rero bitewe n'umutekano twabonye ibyo kurya, ariko kubona amafaranga ni ikibazo gikomeye. Barimo barazana amadolari amakongomani bakayatwara, ubwo ifaranga rya Kongo rishobora kuzashiduka mu mujyi wa Goma ritakivugwa. Ku makuru nabonye abaturage bamwe nabazaga bambwiraga bazanira abona ari impamvu ituma n'amakongomani yarari hano muri circulation muyabura. Yambwiraga ko abona ari politiki icyo kintu yakizeho kuzana yo gukoresha abantu bakajyana y'amadolari noneho bakabavunja mu makongomani kugira ngo na rya faranga ryari risigaye ku isoko rigira umubiteri kubatorwa na AFC 23 ubindivyeho risigare mu maboko y'abafite bahuriye na Tshisekedi, noneho bazabura ifaranga bakoresha babure uburyo bakora ubuhahirane yaba mu mujyi wa Goma ndetse no mu mujyi wa Bukavu nk'uko bamwe mu baturage babimbwiraga. None se ubundi rifaranga riramutse rivuyeho bakikoreshereza idolari visa, hari ikibazo cyaba kirimo? Ntabwo babishobora kuko mu Rwanda hari icyo bita purchasing power cyangwa ubushobozi bw'umuturage kubasha guhaha serivisi akeneye. Ntabwo gukoresha idolari babibasha kubera ariko urabizi yuko Repubulika Demokarasi ya Kongo ni igihugu cya mbere ku isi gifite abaturage bakenewe. Umuturage ntabasha kubona byibura amadolari 3 ku munsi arya. Ibyo rero amakongomani bayabuze bakuvuga ngo bakoresha idolari cyangwa irindi faranga ry'amahanga, byabagora cyane ubushobozi bwabo ntabwo ari ubushobozi bwo kuba bakoresha idolari, cyane ko no kuyabona byajya bibagora
ariko aho ngaho ubukungu bwasubira hasi ku buryo bukomeye kandi ntabwo byanabashobokera kuko idolari burya no kuribika rinagoranye uretse ko ufite amafaranga ku ngoro yabo kubika idolari bamwe mu banyekongo nubwo batanga ariyo bakoresha cyane ariko abandi byabagora baramutse banakoresha idolari byagabanya ubushobozi bwabo bwo guhaha Yes, vise ubwo rero niba nta ibindi rwose ubwo twakurekura tukaza kongera rwose gusubira mu yandi masaha ari imbere. Urakoze cyane. Yes, nguko rero ngayo bakunzi ba Eugene Official, reka tubashimire cyane mwakoze kubana natwe rero tuze gusubira mu yandi masaha tureba nandi makuru ari buze kuba agezweho. Nkandira kuri like rero unakore kuri share rwose sharing usangiza abandi kiganiro kugira ngo inkuru zacu zicyagera muzajye muba mu mbere mu kubona makuru akihagera. Turabakunda cyane, ciao.